جودو کشتی ملی هر دوش بگنه هم дальше двигаться мекунам хеле захват махват меши бирдем хай оли ай даст хадам байхима шум мешам гуфти гапо оки сразу вай Да, все ок. Ассалому алейкум, мардум. روی کنه افیره در یار و رفیقاتون روی کنه از قطعی برادرمون صدر بایف یکی از بهترین ورزشگران جمهوری تاجیکستان ما چخشخ میکنیم و سوالا هم در درونتون باشه سوالا رو جواب بده سوالات نمده انشالله جوابشون هم میگیره برداشتن هم میتونم رد افیر روی کنه دم جمع گرن آدم مهمون امشب صدر بایف روی کنه افیر جمع گرن چطور همه خوان امشب چند قشه افیر نکریم همه در خوزم و علیکم سلام اکای نوزیم خوبی تنجی سلامتیت خوبه نکن علیکم السلام. السلام علیکم اکا. وعلیکم السلام سوز اکا خوب تین؟ شکری خدا خود چی نیستم خدا شکری الله میشوانده اختار انتظار بیم خیلی انشاءالله صحت سلامتی خدا را شکر واقعا سلام شما سوز خوبه شکری الله میشه اکا خوبی مشقا چه خیلی رفته سال همه زنه هم مشقه بود کریم که کم قدم زنه زود بچه ها روی کنه افیر در یار و رفیقاتون بدرویند چقچق سر کنیم اکا این از سرش میکنه موزی در همین مسکو چی کار میکنی اکا؟ در مسکو مشق میکنیم کور میکنیم همه طرفا اما کودکی من اینجا داریم یکون سعدی که مکتب میانه Üniversitet هم همونجا ختم کردیم خیلی چند سالگی تا که اومدی همین به مسکو؟ ای سی چهار سالگی از 34 سالگی؟ اینجا سعدی رفتیم مکتب میانه رفتیم Üniversitet همونجا بود کردیم همه شده همینجا شما زودویستی نه خیلی؟ زودایست و چندین جا را گرفتگی نکن؟ همه همین وقتش در مسکو بودیم که گرانجان سنا داشتیم فقط این برآمد میکنیم این مسابقه های ویژه می بودم و راه میدادم به پاسپورت چی آنجا برآمد میکنیم از طرف کلوب چند بار مسابقه های میجنرادی بودیم بودن голландия فرانسه در اونجا جو گرفتگیم در فرانسه دیم شدیم در голландия سوم شدیم سال 2010 اولی وقتیاش بودیم بعد در تاجیکستان برآمد میکنیم خیلی در روسیه مسابقه های всероссийский мастерский خیلی در برگیم призер شدیم تاجیکستان республика برگیم گوشی ملی دام چمپیونات میر رفتیم از طرف تاجیکستان 2017 بوداپشت ونگریا ده آسیا رفتیم گانکونگ
جان دکتر بریدن سعی کنید در بوی دادم خیلی برآمد کرده یه وقت خیلی در صحیفه برنامه دار یکم ریزه بزرگی نیست خیلی شده آینده انشالله انشالله یگان زبانی داری که زود مست اسپورت تاجیکستان زودو کشتین ملی هر دوش مقصد اساسی چیست که مقصد اساسی در این ورزش آها در این ورزش همین لبوی ورزشگر میخوای که تو درجه المپیاد برای سوی مدال المپیک بریم تا کجا رفتی همین با گفتی با همین چی دیدی خودت که انشالله چوان مقصد با همین دیدی خودت تا کدوم سطح رفتگی ولی که خیلی دیگه نوری چی وای نیست انشالله اما شاید پیش کار کردن که تو المپیاد اگر خیلی وقت هست انشالله رحمان یا سوز تیور شد چی با نمیشه ولی بود دنیا بود شونده این گپ هست که امیمه میگذاری راسته یا که خیر پاکه خیلی چند کسا هستن که اون خیلی چیلی میدونه که برادرم هم کلوب احمدان هم برآمد میکنه احمد تاجیکستان همش رو برآمد میکنم ورخشو دستگیری میکنم برآمد میکنم میرم خیلی میتونستیم اونجا بدروی ماش کنیم بعد این سای سنتیابر بعد این چون معلوم میشه یه سیوسه اگر امیمه بروی وزن چنده میبروی 77 ما از 88 کیلویم 88 کیلویم بعد 77 ده خیلی میکنم خیلی بعد یگون بار ویسگون که کردگی هستی این همین اون دفعه همین как раз پس سر با اون کوبک میره خرلام پیوه میگیم دارم بایوی سام بزنه توکل بر خدا باید روی فکر میکنم اون دفعه 10 کیلو گنجت کردم این حوزی یکی دفعه ویسر علیش کرده یه اون دفعه 82 برآمد کردم حوزی 88 برآمد میکنم ویس همین رو 88 ویسرون که پر کرد یعنی 6 7 کیلویی میکردم همه وقت این زیدو بعد ویسگون که چخیل گذشت برای تو وزنین گذشت سبک گذشت ویسرون که روز ما خیلی خود ما هم نمیدیم خیلی پوشم خواست همین عذاب بودم من یه همون پیش دیت را سر میکنه همین نون نمیخورم و بعد همین پورت نمیخورم دیگه هم دیت قطعی ویسه فگری میکنم با 1 کیلو 2 کیلو را دیگه وای میکنم یه مشقت میکنم پیش از زیشوی میکنم ایران همون زیدو خوبه میکنم بوی هم میفرم حواس میکنم بزنم میکنم سیرم با هم چخیل گوشتیم بود دل میکشه خیلی بوی خوبه اینه که همین مقصد بچه رو میبینی هر روز میره در مشت میخری در سر گوشتی که این نوروزی پاروزی رو میبینی اون کیفش دیگر از سیر اون بوی زور خیلی بروی چه اکا کمانده داری برای تیاری دیدن با این مسابقه را کمانده مسابقه چی؟ MMA یا مسابقه؟ نو هم امیمه و هم زود و اینایی آزی با نزدیکی چمپیونات میره خالمپیا برای همین من در مسکو در این زال شبوفته مشق میکنم شبوفته خیلی که این بهترین زالای مسکو شبوفته سم و هفته دارم همین برمیرم همون بر مشق میکنم همون دو کلوبنده اکنون 5-6 ماه میگیره که خیلی گوشتی من واپسی نمیتونم کیمون نپوشه فقط این بوکس با خاطر این بچه پرنده وولنی بوکس میزنی وولنی میگیره خیلی بعدم خیلی مشق میکنم پس این فرم پادیشون زن کچت سکرستان میگم وزن میگیرم یا 90 کیلو 95 کیلو برای این برآمده آینده ماشاءالله بهترینه بیسی 81 جام دیل ما گرفته میگم 90 کیلو ده بذاریم شما را میفوره که بلندتر برین و دیگراش بگیرین ما چخیل از خطمی آدمی کلان خشوته گوشی میگیریم و دادنیتر رو بریم نچیم ویس سبک خطی اگر شما امیمه بروین ای کدام کمانده برآمد میکنین
خیلی موقع چیکار گفتم همه برادرام همه دوستامون هم همین کلوب احمد برآمد میکنن در این مسکو یکی از بهترین завода مشق میکنن هم با اکبر حاجی رجب بیان راهبری خوبشون میکنن همه بچه سپورتچونی هم یجوی همه میشنن میخیزن همشون کلوب بهترین هم میکنن در این مسکو بچه همش بچه های اهل فهمان و بچه های نغزن اومدن دستگیری خوب میکنن آخه. خیلی هم زبور همه شرایط هستن فقط مشق результат нишон ки тамом. ҳозир ба наздикӣ ака мегӯям ҳозир ба наздикӣ ҳамин мусобиқаи яск греплинга бириди тайёр дида будӣ ҷои дигам гирифтӣ ба фикрам? Не, дуруст гап. Ма ҳамин интернетда дидам рекламаша. Бахай бирем я баромад кунем. Таваккал ба худаш ма правило греплинга намедонам чист чоас. Барафтам онҷа пурсидем чи хеле чи? Барост гап весим 87 кило буд, 86 кило буд. Баъд дидам веси 84 оҷа. Ҳайфим ганят намекунам 92 да. Баъди 84 92 буд вес. Дидам 92 да баромад мекунам. Баъд ҳамин 92 кило да баромад кардам. Сеюм ҷо гирифтем рост гап. Камтарам правилошам қим будай. Одам агар балевой кунад, тай балевой гирези, бал ҳамон одами гирезанда мегирад. Ту ҳамон чӣ намегирӣ? Актив неси чӣ не. Камтар хел правилош непонятно гуфти гапо. вақте аввал биромадӣ правиларо намедонистӣ чӣ хел гирифтӣ? Ростӣ зуд мера ба греплинга на самом деле фарқ мекунад. خیلی زبان بسیار مردم هم آفریقا میکنه چه پرخود پر میدرمان بخیر که خیلی برآمد کرده سیم شیم خیلی حتخواد کرده همین جدایستی یک طرف چپ بعد هم میون و خطی هم سپیرنیک ده بال گرفت با همین خطی وای کریم خیلی بویدم چند разница چند бал да خودم حتی کردم حتخواد زم اگر نه هم дальше двигаться میکنم خیلی زخات مخواد میشه بردم خیلی ولی دسته تجربه اون سیز بود برای همین خیلی کم ترلق شد بابا ابسولوت وزنم شد با ابسولوت من برآمد کردم او 92 کیلو بالا بود اینجا هم سیم شدم خیلی اوپت شد و دیگه بهترین شد مردم دیگه تبریک بسیار کردم دیدم این همون دفعه بایوی سامو برآمد که اون دفعه پراویلو را رو سیگه خیلی پر سیمی برابر نیکی دکانسان نمو مختمی ها موجم کم ترمون و فامیوشی دکلوز نشو و رحمون بیم همی ها جیلی بیوکای سوزم بخاطر او دا این نصیبه را یکم بو سرازا باید دکره چمپیون میر بو ریکورد ایمش 4-0 بیو بچه را بعد همون خطی یکم بو غلطی همون دا بویدم اگر نه همون پاگوری پایگه میخواستیم ممکنه که سوب میدال میشتیم خیلی این دفعه دیده نصیب من چیز بویا ریسکوات دیگه خیلی بی تیاری دیدی چی پکدم پلان سرابوت نکرد چی او اخراس یه تیاری واپشی نبود او کم کم بوکس میزن اوی تمام او زکی سپارینگ خیلی لازم خیلی بچه همی سوز بچه ام دامی زاو فایز رجبالی چند بچه سوسوز خیلی جو مود چشم خیلی اوی شده یه اکی دفع دیگه هم پیریود میزنیم پلاو پست همین چندین ویدیوات هستن خیلی در بیرون مشق میکنی لاپا کول میکنی ورتشکا میزنی یکی مردم خلاص کرده اگه کام همه طرفا چطور پکای فرم را بگیم که مثل اوینده دایم سنتیابرای مشق بو جدی کنیم ادبی و مشق جدی کنیم میشه و همون گوشنه رو تماشا کردم در استادیوم راحت کردم و سیگفان بچه ها برآمد کردم دیگر رسیرم بوده اما کیفیتش خیلی مهر و حواس زیادتر شدم خیلی که خیلی آدم اسپارتنه که همین دوشی مشق کرده باشه کودکیش که همون مهر و چیش ما همین 3 روز مشق نکردم خیلی خودم بایخی من شون میشم گفتی گفت اوکی سراز هوای میگردیم خیلی نیتویست میکنی ما باید مشق نیم با سوز میگردیم
мешавад. Ба ҳамин чемпионати мир дар боевой самбо вазни чанд мебарои мақсад? 88 насиб дошт. Ба ин шарт тайёрӣ сахт дидагӣ ба фикрмо? Хай худоро шукр ака. Тайёрӣ созам вурдем. Уж дигар маълум мегардад болои. Барое ки дидистам сахт тайёрӣ сахт дидистай айрои ҳамон. ин рӯзма хай камтар давеми скакалка хай боистем кор кардем ака дигар. Мебинем чӣ гап мегара. Шуморо ки дастгирӣ мекунад барои чемпионати мир баромадан? Дастгирӣ хай худмон мекунем. Давлату мисол ҳама тарафа ҳама каса моро ёрдам мекунад. Чӣ заявка мекардам ки боваригӣ дорам, мо умед дорам ки мо баромад мекунем, тиёрем дар машқем. Хеле луфти гапо ответственность дар худмон мегирем ки ҳамин давлати мо дар хеле мусобиқа муаррифӣ кунем ки мисол агар нагам ки мисол омадан сиз бин ягон чӣ хай ҳаракат мекунем баромади хуб кунем. Беҳтарин. Ҳамин ака чӣ наврӯзӣ лаҳози гирифтӣ ҷои якум ҷо гирифтӣ 85 килограмм ба фикрам. Ҳамин хел муборак шава акат ва бисёр одаморо ҳайрон кардӣ. Чӣ хел шуд ҳамира як мегуфтӣ ака? Чӣ ба ҳайрон кардам мегӯя? Хай чӣ хел бугум дар мусобиқаам задим даям задим мардум вай шудем. Хел хирсанд хай дидим табрикотӣ чӣ хел буд ака. Худоро шукр бародаро ёр дӯстон бисёр шукри худо ҳама мисол менависанд гапои хубу ҳама вақт дастгирӣ мекунанд ба ҳамин гапу ба кору мисол барои ҳамин мо ҳаракат мекунем ки баъд дар ҳамин наврӯзӣ ака чанд ҳамин саперник хита задӣ? 5 одам барем ва 5 кас схватка гирифтем. 5 каса буридем алҳамдулиллоҳ ҷои якумаш гирифтем. Беҳтарин машоалло муборак шав ака. Ва ҳамун саперники дар ҳаман мушкили сахтат кадомаш буд? Чандум схватка буд? Рӯзигам ҳамин схватка вихад финал як бача буд ва бародари мо Бадахшон Ванҷи бача тренер машқ мекунад. Ҳамон бача хати вихад финал рӯзигам ям ҳамин пропускат кардам я атакаша паълу ғалтӣ. Затем паълу ғалтӣ баъд я хисм я рисковал. Баъд бо мана бросок кардам баримаш. И помнишь бой? Дита я бор ҷиқимаш я паълу бо як борга қатсадаш кардам бо як паълуи дигар. Баъд паълу баридимаш. Беҳтарин. ҳамин ака барои мардуми тоҷик барои спортсмено чӣ гуфтанӣ дорӣ? барои мардуми тоҷику спортсмено гуфтанӣ ки ҳамин главное фақат дар рай рост бошанд, ҳама ба кор бори худшон машғул бошанд, гапҳо фақат рост бошанд дар райшон, ягон кори бад накунанд, фикри падару модараш накунанд, фикри ҳамоми бародарош чӯш накунанд, ягон каса барои бад даъват накунанд, фақат мисол ҳамин росткору рострафтору ростгап бошанд. Мисол ҳама вақт пеши алибои корро карданд худшон дар ҷои ҳамон одамо монанд, ҳамон корро бикунанд. Дар кор боша, дар машқ боша, дар рафту рафтор боша. баъд ҳози машқҳо чӣ хел рафтест ака? Машқҳо худоро шукр соз ҳар рӯз меем. ҳозир як вақта машқ каристам. Меем машқа качаться хати ҳам бокс мокс ҳама тарафа машқа каристем худоро шукр. Ина ба наздикӣ бо самбо айна самбо чемпионат мир. Кубок мир.
дамин команда ами тоҷико ҳастанд. баъд ҳама қатӣ мере ё ки ҳар кас алоҳида ҳар ҷо мебурем? Не уже я бор я савол ҳамин вақте ки шумо командаен ки ай тоҷикистон заявка кардагӣ ба чемпионати мира, мегӯям ҳама якҷо мисол дар як ҷо мере ҷамъ мешен ё ки ҳар кас ҳама гостиниса махсус гостинисае ки ҳамаи спортсменҳои намояндои ҳамаи давлатҳо меянд ҳамунҷа ҳама якҷоя зиндагӣ мекунанд ҳамунҷа чанд рӯзи мусобиқа мегаранд сар ҳам гостиниса бескашия весимон пака мекашанд хеле ҳамунҷа ҳамаонҷа ҷамъ мешаванд. ба ин дафъаша на старте ва фикрам полный заряжен иншоаллоҳ айхта. Худо қувват медаҳад ки чанд қаида бист чи у нас ҳаракат мекунем ки я натиҷаи хуб гарад. Иншоаллоҳ мегарад. Ну майли агане ака паноҳ ба худо, аллоҳ нигаҳбон бошад, дар касб кор баракат, худованд ҳам дар ҷойҳои намоён бошиву сарбаланд бошиву дасти кама набинӣ, ҳамеша номгирди забонҳо боша ака. Гап мебинад саломат бошӣ шуморо аллоҳ нигаҳбон. раҳмат ака ки моро қабул карден, биромаден чахшах карден ака. ҳазор раҳмат. саломат бошед. аллоҳ нигаҳбон ака. бародаро қатъи Садр Боев баромадем, чахшах кардем. Баъд дарши паноҳи аллоҳ. аллоҳ нигаҳбонтон бошад.